Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na početku današnje emisije Zdrav život Vita Sana, u kojoj vam predstavljamo doktora Nenada Janićijevića, jednog od naših izuzetno uspešnih lekara koji žive i rade u Americi. Doktor Nenad Janićijević je, pored toga što je izuzetan stručnjak u oblasti medicine, i izuzetno veliki humanista, donator i dobrotvor srpskog naroda. Širom sveta živi više hiljada naših lekara. Ima ih najviše u Evropi, a potom ovde u Americi. Iako je nostrifikacija diploma naših lekara veoma teška i za to je najčešće potrebno gotovo onoliko godina koliko traju studije u Srbiji, mnogi su tu teškoću uspešno prebrodili, pa veliki broj naših doktora uspešno leči pacijente širom Amerike i Kanade. Mnogi rade na najpoznatijim američkim klinikama, predaju na uglednim fakultetima, bave se naukom, imaju sopstvene klinike i ordinacije. Među najuglednijim našim lekarima u Americi je i dr. Nenad Janićijević, osnivač i vlasnik klinike MediHealth za urgentnu i opštu medicinu u Pittsburghu, koja uspešno radi već 30 godina i ima 30 zaposlenih lekara i drugog medicinskog osoblja. Želeli smo da čujemo njegova iskustva u lečenju američkih pacijenata i poruke koje nam mogu koristiti. Mi imamo dve vrste pacijenata. Imamo naše pacijente koje poznajemo i koji dolaze za takozvanu family care, znači familijarna medicina, a isto tako imamo i hitne slučajeve koje su manjeg obima i koji koriste naš centar za vrlo brzu dijagnozu. Naš cilj je da kada dođe pacijent u toku 30 minuta bude potpuno obrađen sa laboratorijom, rentgenom i svim drugim medicinskim popratnim uslugama i da dobije dijagnozu i da izađe sa preporukom za lečenje. Ako biste napravili neko poređenje između naše i američke medicine, šta je tu po vama onako najuočljivije? Pa najuočljivije je sigurno da mi imamo više finansijskih sredstava i da imamo mogućnosti da primenimo najnoviju tehniku u vezi dijagnoze i lečenja pacijenata. Sa druge strane, ja odajem veliko priznanje našim lekarima koji stvarno znaju medicinu i imaju dobru teoretsku podlogu, ali nekada i njima i nedostaju ta sredstva da bi mogli tu svoju medicinu da primene. Svakom onom koji dođe u MediHealth pada u oči dobra organizacija, sve funkcioniše brzo, efikasno. Očito da ste uspostavili jednu visoku produktivnost oni koji kod vas rade. Kada je čovek u svome biznisu, znači on mora da pazi na dve stvari. Mora da pazi na kvalitet svoje usluge, a isto tako i da pazi i da ima minimalne moguće troškove. Kod osobe koje radi kod mene je obično cross trenirano, što znači da nekada X-ray, rentgen tehničar, što zna da izvadi krv, zna da uradi laboratorijsku analizu. Nekada imamo da medical assistant koji radi isto tako zna da uradi rentgensku proceduru, zna da uradi laboratoriju. Oni su izvanredno dobro trenirani da bi mogli da pruže pod brojem 1 brzu uslugu i pod brojem 2 kvalitetnu uslugu. A vrlo je važno znati, jedan vrlo osnovni faktor je da pacijent mora da bude zadovoljan. Kada pacijent dođe u jednu privatnu kliniku, pacijent je kralj. I mi moramo da ga tretiramo u takvim relacijama.
Doktor Nenad Janićijević je u Americi proveo veći deo života. Tu je stekao i porodicu. Supruga Milena je lekar, anesteziolog. Sin Bora, također lekar urgentne medicine, nastavlja očev posao. Ćerka Jelica je kardiolog, a najmlađa Nada je završila fakultet za medicinske sestre. Doktor Nenad Janićijević je nedavno učestvovao na Međunarodnom kongresu interventnih kardiologa koji je održan u Beogradu, gde mu je odato i posebno priznanje. Na završnoj svečanosti predsjednik profesor dr. Milan Nedeljković uručio mu je zlatnu medalju kardiologa Srbije u znak priznanja za ono što je proteklih godina učinio za srpsku medicinu i naš narod. Podsjetio je da je dr. Nenad Janićijević godinama pomagao srpsko zdravstvo i srpske lekare. Doneo je najveću humanitarnu pomoć u lekovima, pomagao je srpskim lekarima da steknu dopunska znanja u Americi, doneo 40.000 stručnih knjiga u vrednosti oko $4 miliona, pomagao nastavu medicinskog fakulteta na engleskom jeziku. Doktora Janićijevića smo pitali i kakve je utiske poneo iz Beograda. Ja sam specijalista za hitnu medicinu i kardiologija je deo moje specijalnosti, tako da ja dugo vremena održavam profesionalne kontakte sa vodećim ljudima kardiologije u Srbiji, kao što je profesor Nedeljković, profesor Ostojić, sa profesorom Kanjuhom, se poznajemo, on je bio moj profesor pre mnogo godina. Iskustvo koje mi ovde izmenimo je vrlo dragoceno, a isto je vrlo značajno za Srbiju i za srpsku medicinu da dođu gosti iz inostranstva i da prezentiraju svoje iskustva, zato što se medicina vrlo brzo menja i nove procedure i nova saznanja se javljaju na medicinskim horizontima, a bez ovakvih seminara vrlo je teško pratiti sve napretke u medicini. Doktor Janićijević je u najteže vreme koje je iza nas, kada smo bombardovani, doneo najveću humanitarnu pomoć svom narodu. Međutim, i dalje pomaže. Angažovan je na uspostavljanju saradnje i pružanju pomoći uglednih američkih medicinskih institucija našim bolnicama. Postoji sada jedna tendencija da se organizuje saradnja između univerziteta u Pittsburghu, medicinskog univerziteta u Pittsburghu, to je i najvećeg bolničkog kompleksa koji se zove UPMC, University Medical Center, Pittsburgh Medical Center, i našeg medicinskog fakulteta. I saradnja će se odnositi da će naši ovde profesori i lekari veoma komplikovane slučajeve moći da prezentiraju univerzitetskoj bolnici u Pittsburghu i da će moći da dobiju konsultacije i mišljenja od najpoznatijih američkih specijalista u Pittsburghu. Princeza Katarina vodi jednu akciju skupljanja pomoći i nadam se da će ova veza da se uspostavi, da će da bude vrlo plodonosna i da pomogne našim pacijentima da se pravilno leče u najsavremenijem trendu medicine. Doktor Janićijeviću, da čujemo i neke vaše praktične savete kako očuvati zdravlje. Pa ja se bavim praktičnom medicinom u Americi, imam veoma veliki broj pacijenata, imam jedno ogromno iskustvo u ovoj vrsti medicine kojom se ja bavim i mogu da kažem da nekada 10 grama prevencije je mnogo efektivnije nego 10 tone lečenja. Šta to znači? To znači da nekada mali napore koje mi može da stavimo u očuvanje svoga zdravlja, kasnije će da nam uštedi
hiljade i hiljade dolara u finansijskim troškovima i nama i uopšte ovoj zemlji. Kakav je primer? Uzmite primer kardiovaskularnih obolenja. Koji su rizični faktori koji vode do obolenja korenih krvnih sudova i do infarkta? Oni se dele na neke koje mi ne možemo, na primjer, da promenimo, kao što je genetika, godine, preko 50 godine, pol muški, to su neki faktori. Ali ima faktora koje mi možemo da kontrolišemo. To je, jedan faktor je, na primjer, pušenje, to je ishrana, nekretanje, povećana težina, ljudi koji imaju neke dodatne obolenja, kao što je dijabetes mellitus, znači šećerna bolest, oni su isto tako izloženi, imaju povećan rizik za obolenja korenih krvnih sudova. Znači, to su faktori koje mi možemo da kontrolišemo i koji ne koštaju mnogo da se promene. Najkatastrofalniji faktor koji uništava naš svet ovde i koji dovodi do ogromnih troškova i za srpsku zajednicu i za one porodice i ljude kojima se to dešava, to je pušenje. To je vrlo lako taj faktor rešiti, ali problem je u tome što puno pacijenta ne želi da čuje da je to problem ili veruje to će da se desi nekome drugome, neće meni. Ja znam da kad sam došao u Ameriku, na primjer, od 10 pacijenata koje sam imao, 8 je pušilo. Sada od 10 pacijenata koje ja imam, samo možda 1 ili 2 puše. To je jedan veliki pomak u shvatanju pacijenata o štetnosti pušenja, a na to je sigurno uticala i vlada i opšta kampanja koliko je cigareta štetna, tako da su i mlade generacije sada sve manje i manje puše i to se osjeća na smanjenom broju kardiovaskularnih obolenja i na poboljšanju smrtnosti od kardiovaskularnih obolenja. Da čujemo i šta vi lično činite da očuvate sopstveno zdravlje. Pa ja kao prvo, znači, kao lekar ja moram koji želim svojim pacijentima dobro, moram i svome telu da želim dobro. Kao prva stvar, ja ne pušim. Kao drugo, pokušavam da ne jedem hranu koja ima visoki holesterol, bavim se sportom, igram tenis, pokušavam da održim težinu koja je optimalna, pokušavam da imam redovne godišnje preglede, tako da ako se pojavi, kako mi kažemo, comorbid disease, bilo kakav drugi problem, kao što je visok šećer ili tako, da se to na vreme kontroliše. To je takozvana preventivna medicina. I na kraju, šta je vaša poruka srpskoj medicini i srpskim lekarima? Pa moja poruka srpskim lekarima je sigurno da moraju da podignu kvalitet medicine u zemlji, ali to ne znači samo znanje, znači isto tako i pristup prema pacijentima. Pacijenti moraju da postanu važan deo faktora njihove prakse. Zadovoljstvo tih pacijenata sa lekarskim uslugama mora da bude na onom nivou, na istom nivou kao što i mi pokušavamo da naučimo nove stvari u medicini. Poštovani gledalci, novosti iz sveta medicine deo su i današnje emisije. Oslabljena cirkulacija u zadnjem delu vrata, koja je često udružena sa okoštavanjem kičme i visokim krvnim pritiskom, može da izazove niz neprijatnih, ali nespecifičnih tegoba, vrtoglavicu, nesvesticu, gubitak ravnoteže, zanošenje pri hodu, osjećaj nestabilnosti, pa čak i pravi gubitak svesti. Da je problem u lošoj cirkulaciji, pacijenti obično otkriju na kraju, kad već obiđu nekoliko specijalista, otorinolaringologa, neurologa, oftalmologa. Dijagnoza se teško postavlja zbog nespecifičnih tegoba.
Ultrazvuk je zlatni standard u dijagnostici ovog sindroma, a ako taj nalaz nije dovoljan, može da se radi i angiografija, odnosno kontrastno snimanje putem skenera, gde se osim krvnih sudova mogu videti i koštane strukture. Ovom procedurom se može proceniti da li je uzrok tegoba u samoj arteriji ili u okoštavanju kičme, kažu lekari. Lenje osobe su sklone depresiji i drugim psihičkim oboljenjima, tvrde naučnici sa Univerziteta u Bristolu. Paralelna istraživanja rađena kod odraslih i dece pokazala su poražavajuće rezultate kod onih koji vole da lenčare. Ustanovljeno je da u proseku samo 35% muškaraca i 24% žena redovno upražnjava fizičke aktivnosti, bilo da se radi o vežbama, šetnjama ili kućnim poslovima. Pasivan način života uz nepravilnu ishranu glavni su uzročnici gojaznosti kod dece, a lenjost vremenom iscrpljuje organizam u psihičkom smislu i dovodi do niza ozbiljnih bolesti i poremećaja. Lekari su ustanovili i da dokoličari češće imaju Alzheimerovu bolest. U Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu prvi put je urađena operacija ugradnje veštačkog urinarnog sfinktera kod muškarca. Ova metoda predstavlja najsavremeniji vid lečenja nekontrolisanog mokrenja posle hirurških zahvata na prostati zbog tumora mokraćne bešike, povreda mokraćne cevi, ali i posle zračne terapije i nekih neuroloških poremećaja u funkciji mokraćne bešike. Intervencija je urađena pacijentu srednjih godina koji je doživeo povredu urinarnog sfinktera nakon preloma karlice, a povredu je izazvalo zatrpavanje zemljom na radnom mestu, kaže major dr. Aleksandar Spasić, urolog Vojno-medicinske akademije. U Kraljevskom dvorcu u Beogradu održana je sednica organizacionog odbora konferencije Srpske medicinske dijaspore 2015. Predsedavala je princeza Katarina Karađorđević, čija je fondacija organizator te ugledne manifestacije, koja se po 6. put održava u Beogradu. Princeza Katarina je izrazila zadovoljstvo što konferencija iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika. Organizacioni odbor je utvrdio i agendu predstojeće medicinske konferencije koja se održava od 18. do 20. juna u Beogradu. Na sljedećem sastanku medicinske dijaspore u junu ove godine pedijatrija kao i do sada, znači već tradicionalno ima jedan čitav blok predavanja, jednu sesiju, posvećeno različitim problemima u pedijatriji. Do sada su to uglavnom bila predavanja tematska, a ove godine će to biti kolaž različitih predavanja koji su interesantne za široki auditorijum pedijatara u Srbiji. Kao i do sada, profesorka Dušica Babović, koja je šef kliničke genetike iz Mayo klinike, dala je ogromni napor da ona sama organizuje veliki broj predavača kako sa Mayo klinike, tako i sa ostalih američkih univerziteta. Zatim profesorka Tanja Taylor i još nekoliko zaista vodećih predavača će napraviti ovaj kolaž predavanja. Jedan blok će biti genetika, klinička genetika, ali primijenjena klinička genetika, ono što je potrebno svakom od nas, svakom pedijatru, da čuje šta je to novo u svijetu genetike, odnosno pedijatrije, šta mi na svakodnevnom poslu treba da znamo i kako možemo da pomognemo našim pacijentima. Drugi blok će biti vezan za šarolike teme, uključujući leukemiju kod dece, prenatalnu ili peripartalnu depresiju, anksioznost, kako ona utiče na bebu i tako dalje. Znači, jedan širok spektar različitih predavanja, čak i dečja hirurgija, rekonstruktivna, plastična dečja hirurgija. Tako da mislim da će ovo biti jedan zaista uspešan i interesantan dan za pedijatra u Srbiji. Opstruktivna sleep apnea predstavlja prestanak disajnih pokreta gornjih disajnih organa i kao posljedica toga imamo prestanak disanja. Opstruktivna sleep apnea, ili kako je mi zovemo OSA u našem žargonu, je u poslednje vreme jedan
od vodećih entiteta u okviru pulmoloških oboljenja, a pored hronične opstrukcijske bolesti pluća i astme i naravno tumora pluća predstavlja posebno oboljenje koje zahteva i poseban tretman. U skladu sa tim treba reći da je opstruktivna sleep apnea kod nas kao klinički entitet doživela potpunu dijagnostičku i terapijsku evoluciju u zadnjih 3 do 4 godine, a da je u prethodnom periodu bila prosto u nekoj, kako bih rekao, defanzivi i da se o njoj malo znalo i u opštoj populaciji, a rekao bih i među doktorima. Kada se pacijent sa sumnjom na opstruktivnu sleep apneu, na oboljenje da boluje od opstruktivne sleep apnee pojavi kod lekara, mi dobijemo ispred sebe čoveka koji je najčešće gojazan, koji kaže da ne može da spava, koji je izuzetno umoran, koji kaže da tokom dana može da zaspi u svakom času, koji kaže da možda se posvađa svakog trenutka, da je razdraživ zbog toga i dobijemo u svakom slučaju, imamo ispred sebe sliku jednog čoveka koji je nesrećan i nezadovoljan i sobom i svojim okruženjem. Na svu sreću, dijagnostika i lečenje opstruktivne sleep apnee su u današnje vreme relativno lagani. Znači, sa ovakvom kliničkom slikom pacijenta, sa ovakvim tegobama, potrebno je da se jave pulmologu koji je tu da ove tegobe prepozna, a dijagnostički osnovni tretman koji se primenjuje se naziva poligrafija i vrlo uspešno se radi u našem kliničko-bolničkom centru Bežanijska Kosa. Znači, bolesnici sa ovakvim tegobama dolaze na jednodnevno snimanje tokom noći, da je pratimo pre svega kretanje parametra plućne funkcije, odnosno pulsnu oksimetriju u noćnim satima, uz ostale druge parametre, i nakon toga, nakon jednodnevnog poligrafskog i polisomnografskog ispitivanja, mi možemo postaviti dijagnozu opstruktivne sleep apnee. Nakon toga je relativno širok dijapazon primene terapijskih opcija i mogućnosti. Uglavnom, terapija i lečenje opstruktivne sleep apnee je nešto što može značajno pomoći pacijentima. Tu su takozvani CPAP aparati koji pružaju dobru mogućnost za smanjenje tegoba i, ono što je jako bitno, prevenciju i sprečavanje daljih posledica koje može sleep apnea prouzrokovati. Interesantna je činjenica da se opstruktivna sleep apnea može javiti i u mlađoj populaciji, odnosno kod dece. Karakteriše se sličnom simptomatologijom u smislu hrkanja, prestanka disanja, pospanošću, nedostatkom koncentracije. Za razliku kod odraslih, u dece, ukoliko se uoči problem, a to su najčešće uvećane tonzile, hipertrofija tonzila i nepčanih lukova, lečenje sleep apnee je problem ORL, odnosno specijalista uho, grlo i nos, gde se hiruškom intervencijom, odstranjivanjem hipertrofičnih tonzila može rešiti i osnovni problem i da na taj način deca budu izlečena i nemaju više opstruktivnu sleep apneu. Nova evropska preporuka o sigurnosti kofeina kaže da nije opasno popiti i 5 šoljica espresso kafe dnevno. Evropska agencija za sigurnost hrane EFSA sprovela je naučnu studiju jer su neke zemlje izrazile zabrinutost u vezi s delovanjem kofeina na srce i nervni sistem, kao uticajem na fetus. U izveštaju se kaže da konzumiranje do 400 mg kofeina dnevno ne predstavlja sigurnosni rizik za odraslu osobu koja nije trudna, a trudne žene bi trebalo da piju najviše 200 mg radi zaštite fetusa. Inače, jedan espresso sadrži oko 80 mg kofeina, kao i standardna limenka energetskog napitka,
šoljica crnog čaja sadrži oko 50, a limenka kole 40 mg kofeina. Američka agencija za hranu FDA odredila je 400 mg kofeina dnevno kao količinu koja se ne povezuje s negativnim uticajem. Nutricionisti kažu da je ujutru bolje piti limunadu umjesto kafe ili mleka. Koliko je dobra limunada za naš organizam, verovatno smo svi toga svesni. Pošto je idealna za vitku liniju, ubrzavanje metabolizma i koncentraciju, bilo bi dobro da sa limunadom započinjete dan. Međutim, limunada ima i neželjene efekte. Može napraviti fleke na zubima. Lekari savetuju, bitno je ne preterati sa količinom. Kako tvrde britanski lekari, skoro svaki 5. pacijent koji dođe u ordinaciju opšte prakse zapravo pati od dehidriranosti organizma. Jednostavno, u ovom ludom i brzom vremenu svi mi zaboravljamo koliko je važno makar s vremena na vreme popiti čašu vode. Prvi signali da vam nedostaje tečnosti su upravo umor, iscrpljenost, loša koncentracija i glavobolja, objašnjava dr. Roger Henderson. Preporuke kažu da bi žene trebalo dnevno da unesu 1,6 litara tečnosti, to je oko 8 čaša, dok su za muškarce potrebna puna 2 litra, 10 čaša. Iako voda predstavlja najbolji izbor pića, u ovu količinu se računaju i čaj, kafa, mleko, voćni sokovi, supice i druge stvari osim alkohola. Ipak trebalo bi izbegavati napitke s velikim količinama kofeina ili šećera. Čim ljudi počnu da obraćaju pažnju na važnost hidracije svog tela i krenu da piju više vode, već kroz dan dva se primeti boljitak, poručuje dr. Henderson. Poštovani gledalci, došli smo do kraja današnje emisije. Razgovor o zdravlju nastavljamo naredne nedelje. Do tada srdačan pozdrav i svako dobro.